Rongmongve Block keparlo Socheng Dhenta Congress Committee asai hemlong tong sekot pen pherangke amei kangni. Pinyana lo por phai kresia por malom Socheng Dhenta MCC lapen duar baguri MCC atum chelangsi safe democracy safe constitution pu athepi en ponsi Congress Committee ahin pen sodak pen pherangke amei kangnipon. Sonsi jesemet pherangke amei along ke jai pon alam thilaki Congress asong japu Rahul Gandhi aphan defamation case verdict kipi mate Gandhi family aphan kelang plot aputhaksi pherangke amei ingnipon. Lasonsi pherangke atum karjudun ahut duarbaguri XEM rotaningti alang liphan karjudun ahut duarbaguri constituency keparlo diring PS angkang arlo SOPD atowar kaselam patang tedet aputhak alam alangli sitami aning ingsam se pusi lamthe nachipaklang Kazirong pen Thompson terang Lotiki News Karbianglang Bini nitum tong sikot penstame la so press mit ke donang akaron ke lahanla la dakchot pugali lake atumi digisi all India level long dolo whole country la pen all India long tarme state pin atumi mi digisi dolo la pen atumi banke all India long a district pin a headquarter long tame press mit dolo la pen pinia banke kado kabe Indian kang long a block din long tame la east kal bing long banke tumke 7 block along tame pini press mit dolo dak Rongmongve Block la pen Socheng Dhenta la pen dwar baguri ki puria dim banke lili phansi dak daitto nang kilo la so press mit ke dogi pa la pen dak pini la so press mit along banke Socheng Dhenta Mondol Congress Block Congress la pen dwar baguri Mondol Congress alang tum hoi pen dak ini tum long dolo la pen ilong district secretary tame dolo sorot teron la pen sopo teron la pen ladak mondol atum dolo Rongmongve la pen dwar baguri la pen kicheng si nangi tum same la so program long ni tum han awar sai la pen apor nang chipi do na pot nali tum han kero kilo press tum han same langdam lo pulote 2014 BJP sarkar dak power banglo la so prang sarkar bang ve prang bangke BJP তোমার স্লোগান বাংকে জুমেপে ইসি পরিবর্তন সরকার মাতে কেচে লার সরকার লাপেন স্লোগান বাংকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ অফিস তমে 2014 পেন ইতুম langdamlo পুলতে সবকা সাথ সবকা বিকাশ পরিবর্তন পুল থেগলংদা বাংকে রাদা তুম ফান কে চিনেক রাদা তুম কি সুং কি দুকে লাখ তুম ফান আবার সাই কবে লাই তুম কা দো কবে হিন লাংস্তমে রাদা তুম কে পিনি কি সুং লক সিকি পলো Hormu hartar pen danglok kado kabe ador keso. Lape Modi sarkar tum fani tum kematha da banke corruption free. Office tame la so corruption banke BJP along. Corruption kabe di kali no bai corruption dopik pu Congress tum fan ahut akoi kipe tum hatame BJP along ke join pen banke kopia sabun pen tong ke chamne kado kabe tame palok tikling Lasila banke manghumi me alam lape BJP long join lo pulute corruption tawe parliament long lapen ha UK long kedam hustame halada UK long ja kalam ninje lo lapen la ke internal alam ladak apak na chi jog din alam abe nil tumit hang se ja kalam haladak pakeng nahi kado ka vedo la alam ka ninje pe ladak kipat churai alam pe BJP leader tum ninje lo anong pa junolo lapen la alam banke Speaker Van Pudamsi, Parliament along as a member, Munye datum public representative neta, lasi neta, lahalam na bangke Parliament long ninje jing hana por na pinai pu, office tame Speaker bang, ala hana por kipe, lapen urta ki physically sin ona bangke, hala dal gitu, isi akor long pen, Gujarat long la so akor long pen, jitu ki titang akes tame pareng desi. Alang khan it's a judgment pulo 2 years gitu imprisonment alama ba hala lokote court tum addition lake court tum bhanili tum thang pu thaibe office tamela soti court pe na por pija da office tame parliament la kopia posi BJP sarkar to
के फिरी कथेरेक पेन चेक्लो जोना पोर पिदा फिसा में लोगे राहुल गांधी अफार अलांग जितु member of parliament alang hangkang anang ko pisi alang haladak kipa wedia nang po to pisi alang alam the haladak ningjilong lo pote adani alam mudi alam ka do ka be rada tumalong klang depo lang app to matha ka phire ka thili ke joine si alang phan bangke dong sikot pen paveda wafi sai tum kudamji lake rahul gandhi phan ke pa phire pa thili kali alam kali lake democracy long people voice jitu alam phela ke suppress kipuri lapen la ke bear to give har lapen jitu la bang ke lang dam lo pulote modi abang atuma sarkar bang ke bjp sarkar ke adani atuma jitu hobidha ke pi la so pot ka do ka be ki patuya joine si alam ke paklang be phansi ka phire ka thili ke joine si non bang ke parliament lo a membership tame alam phan ke pavelo puni ni chimpu dami lo hala da ku pia potsi alang tu ka phire ka thingang ko kado ka alam tame daklang dakko lapen ku pia potsi rahul arjula ku pia potsi foreign country nahok le dam tame ku pia potsi laso prang laso alokwa kalite apijong jong ku pia potsi adani modi atriblong lebun rock tiglok lai karjulong tame alang tu je ka phire ka trika sonsido lasi isi congress atumbang ke lai tane ka phire ramni kali India long democracy structure bang pavedat ko laso pavedat bang si isi alang tumbang ke isi culture anat puno language anat puno isi vet bonai po dharmo nata lanchot takali China sonson Burma sonson one party system communist party type son si bonai po dak BJP sarkar vedanang po belega party ya ta vedanang po lason si alang tumtembo lapen so sarkar phalang namlo purote koson lo che plang bom bangke mundi da tum ami thang jitu a voice kidu kela ga tum punot farmers tum punot kado kabi jitu corruption against punot ke me analam BJP against ong se ninge lo purote mundi da tum phan ke chenek je public tum alam ate or a voice bangke akai ta ke berthi suppress kuri lo lapen lam ka paninge long lo la banque democracy long la penjitu tumalong a sistema banque la ke meme la pen rada tunjong si express long le public yong si press tumda freedom away polote la ke momota democracy banque la ke asia threatening a son si dolo BJP atum piloma langnam lo pote RSS atum freedom movement a hur banque ajat la dak alang tum chijuk dum re RSS atum banque je BJP la pen BJP atum banque freedom movement along banke thang contribution ave urta british tumalong si alang tumbangke map ke chang la pen british tumalong si a favor si bc ki do what is the non banke freedom jitu ke hang jitu muni to ba man amorjada pipe alang tumke one political party system ke timing changing ka la pen freedom movement struggle of family to gandhi family to madame harassment lock security ed hoi pen jitu government institution jitu akke me phan ki use nahi adim same alang tuma kheng no mi thanga political party a benefit phan si claim no lahai ba ke ka do ka be alang tum ki chok che kam lok si ke claim na si lahai ba ke ni tum ke kroyun e la pen ni tum support de ke la sondak taxi podo jatra jitu ha kanya kumari pen dak kashmir ke do along rahul gandhi claim bo maut ladakh ko an alang ki chipa du pen public atum radatum a voice alam the amoka antame arju ponlong lo muni tum ki sung ke boy ki dur ke la alam tame arju ponlong lo chini ponlong lo lai alam lo tame parliament la ningjelo paklang lo radatum ko pc ki sung ke boy ma jitu alu somar tu mohila tum ko sonsi ki sung ke boy alam the antame alang hadak the ponlong lo arju ponlong lo parliament long la pen ha you kelong ke dam hustame halada you kelong ja kalam ninje lo la pen la ke internal alam ladak apak na chi jog ninje alam abe nil tu mithang se ja kalam halada pakeng nahi kado ka vedo la alam ka ninje pen ladak kipat churai alam pen BJP leader tu ninje lo anong pa juno lo la pen la alam bang ke speaker phan tu dam si parliament along ni as a member
मुने दा तुम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नेता लासी नेता lahai lam na bang ke parliament long ningje nang ningje ji khana porna pinai pu office ta me speaker bang ala khana por pipe la pen urta ki physically sin ona bang ke hala da gitu isia court long pen gujarat long la so court long pen jitu ki ti tang a case ta me pareng disi alang khan it's a judgment pulo 2 years jitu I imprisonment alama ba hala lokote court tum additional la ke court tum bhanili tum thang pu uthai re office ta me la so thi court pen apor ki da phis ta me parliament la ko pia posi BJP sarkar to ke phirik ta phirek pen che close on apor ki da phis ta me loge Rahul Gandhi apar alang itu member of parliament alang kang anang ko pis alang phala da kipa vedia nam ko pis alang alam the hala da ningje long lo pote adani alam mudi alam ka do ka ve rada tumalong klang depo lang airport ke matha ka phire ka thiri ke joine si alang khan bang ke dong se kot pen paveda office ai tum kudam ji lake Rahul Gandhi aphan ke pa phire pa thiri kali alam kali lake democracy long people voice jitu alam the lake suppress ki puri lapen lake bear to give har lapen jitu la bang ke lang dam lo pulote Modi abang atau sarkar bang ke BJP sarkar ke adani tumhan jitu hobidha ke pi laso pot ka do ka be ki patuya joine si alam ke paklang pe ye phansi ka phire ka thiri ke joine si non bang ke parliament lo a membership tame alam phan ki pavelo puni ni tumpu dami lo hala da ku pia potsi alam tum ka phire ka thiri na ka do ka be alam tame daklang dakku lapen ku pia potsi Rahul Arjula ku pia potsi foreign country nahok le dam same ku pia potsi laso prang laso alokwa kalite apijong jong ku pia potsi adani Modi atriblong lebun rock tiglop lai karjulong same alang tu je ka phire ka thiri ka sonsido lasi isi congress atumbang ke lai tane ka phire ram ni kali Kadang ke ladak Socheng Dhenta long ladak gasimet Rongagora pen Rongmongve an keceleng atwar ki keselam bom bangso atwar ciklo jonta avelang non kitang hedi kita menon ci thaslung la so pathak komat ladak adai ki contractor mamate ladak karbinglong la kithi giding la tim karbinglong tum kecelang on dia polo sare ini asole da banke ni tum banke press meet ke jitu non BJP job sarkar hedi claim ke chok che like claim ke dam la lam aputhak lo bithek koi banke lapen Rahul Gandhi aphan non parliament lo membership tame ke pa vedadala office tamo pe nang pulo BJP sarkar ke rat lapen ka do kabe kidu ke lak phan ke chinek party lake alang tum ke capitalism mate ke plan company lahai tum hanse kai tame udidha gi piji lapen kidu ke lak tum phan abar sai gi piji wan ke hilo pigala to simon health tame nang li tum eglong lo BJP sarkar rang depen formu hortar pen danglok te kam jam ke tem puno nahok ta mesen abar sai mate angthek ke thek damlong pukabe rasila dax tame contractor to maning haling paklem long thabre tupi posi paklem long thabre te possibility pa me de ladak ko pinelang tum lenden alam doma la penjong sin lenden ave pulote ladak officer pen la pen ladak elected member tum pen PWD gitu in charge tu ladak kadu ka be chelang ni ya rondo la Kelang di Sangte sar ladak Rongmongve malo ladak la nanglitum asai hemadung masi hola Jal Jeevan Mission putowar long masi bangso benal bangke tartan lo sitame laso Jal Jeevan Mission na bangke la bangso dak Socheng Dhenta long ke dak Rongmongve rongra ajun long bangke arong nata la bangso alang kijun long po abi sitame ladak bangke benar bangke lo gaitan laso puthak pilo nanglitum hin den pidi mopen pulo BJP sarkar latum bangke publicity sarkar press tum banda freedom pipe mane press tum rada tum jong se ninje lo pulote alang tumak phan kaita ke pedi ke patiri ke ther lai ben sido ladak tame rada tum bange chedok tok aning alo se chedok tok office tam BJP sarkar phan lang tum pine ninje ahe protest ahe akaron ke filoma pine jong se toilo pulote alang tum jitu government jitu machinery mokai use po training pidam po lai quality meme alam ba public city kurilo itu laso alang ki pija alam putan tame tana hok tame elong back tame nili ke theklong bang ke
ha ni li long Rongmong hat pen dang lo ha dai thor lom dalamara lom dak Rongmongve loman stami na hok stami hat chukyola lom stami nesen men lang gi pi pu thek long le la pena pai mukhata la pu induglam ho